Hadin ka jinglong sir bat ka jing klumar jingmut jong ki pajba ka them ribhoi halor ka jing pun banathok hagi khubor lamler ki balapan sapriang lengba ki social media baya ka ribhoi district lapun kentup haka red zone jong ka jingpang COVID-19. Nakaliang jong uribhoi news sementara ka janmit haka jinglet ya kendu bakerpang ya i deputy commissioner jong ka ribhoi district ikong RM kurba ha office trikam jong i ilapan pau bagane ka jingpun bana bakar ribhoi district lapun kentup haka red zone jong ka COVID-19 kalong ka babakla bat ka bomdei. Kumta ila kentu ya kipajba bakinshim ya kane kum ka jing pentip batikana baya ka ribhoi district klempen kentup haka red zone jong ka jingpang COVID-19. Bat ila kenturu ya kipajba bakin om penlet jingmuthan haki khubor ka kling tengap. Dengan jungi ko akan kembali gini gisi kalau itu kendiat mereka viral ke bawang bakar ribhoi jungi ke dona ka red zone. Nomor batat hadu mentai kisngihi kipajba meneru kiranya keluar kli ekane ba kiranya shem jing ki shem jing si radu kata ke kade sisa mau mem kata ka red zone kade ribhoi jungi. Ha kabede ber kene ka jing declare manore bakar ribhoi jungi kade ka hab red zone kata ka kubor kalong ka ba kabamde kabam false news dan so far dan kendai ko akli kes bemina le sample test kibade ki primary contact but kunjuk ka to secondary contacts. But ya kini maki kena kuah nilai yo report rap nyopeli but kini kena negative and kibasa mentahis tangsan tadi ki report kibangin pat yo ada minta kasni the so far nomor bakampat dan kanu ka positive case kam lamon ra kata ka jing compulsion mo bangin de declare ka karansan kamot red zone. Red zone kamot bala dan berapa persen ki positive case nak away ke jaga. Na shibu menta kidan shibu ki case kumbalong hasilong. Kidan katway tadi mo ki case kaway di na kalat so total kidan karat ki case nak karat ki case 80% kita kinang nak away ke jaga. Kum ya kata kata red zone. Dan ini pada tentang kau case positive case di bandiklah ya red zone keempat, syong red.